Jimmy Pachual channel la kan lo let le ta in zawai chi bai ka bu ka cheu ka channel min la subscribe la wi no mani chon khong ai ta ka subscribe button khamin lo mai sap turin kan ngen ngal cheu ani kan hriat angin Donald Trump hian ramna le muan na aveina sem maya Ukraine le Russia anin ti buena chungchanga hian Putina biaka peace deal remna hi siam theitura ain ngaya ti chuan Putina nen chuan in muturin Alaska ankala Putin po Russia tangin Alaska ron kala te chuan Donald Trump po chu Alaska ron kalta ti chuan in huna an neya chu mizo tongin karon da dona abula tanga top thlangin minlongai thak sak don nia Russia President Putin chu zirtop khan Alaska athenga President Donald Trump nen in biak na nei turin ankal ani he meeting zara hian Donald Trump chuan Russia ina Ukraine abei to lo abei sei le ani jingdar somle mini somnga vela Russia hruai tu chuan na thlona chu avatum hnu loka Angkor Joint Base Elmendorf Richardsona tarmaka Trump hian Putin hi amua Trump hi athleng ma sajok deuh hleka hruai tu pani te hi thona atanga arwala chukin red carpet anpen pain ankal zela anin pantona chung carpet te inzom na huna tak chuan anin muta ani in lom thiam ton takin anhan in chibaya nui chungin thu an soidun mol boka te chuan hun sang lampanin sipai aircraft thok lai clear turin ankal pheya chumin huwa chuan hruai tu pani te chu Trama armor vehicle tabis chuan chuangin Atlanta ani an chuama reporter ten ring tak taka zo na an zo po an chang lo he in biak na hi Europe chungchang ni in Ukraine President Zelensky chungchang po atel ani hi meeting a hian som ani velawani atira Tamale Putin te hian in mu an bei sei ve kha ania senior official pani ve in anjui don ti White House official chuan Friday zinga khan lo soilok to ani Trump hi Secretary of State Marco Rubio le Middle East President Special Envoy Steve Witkoff ten an troi ombok ani he press conference hi kumin chunga thil thlengai ven lo berte zinga mi ani nge yang Ukraine drama in do to phunchu engtiang chi a nai nge ania engtiang chi a hla nge ni atilang chiang hle doni in alanga in ngir ngau na hian kumthum le achan ve chuang zet alo o to ani Alaska summit nei ma hian White House chuan President hian he indona ti top nan hian remna zonga chinfel tumna konga du thantur apiang abo zui du zel ani amai ro chu chuti lai chuan chung du thlan na te chu Ukraine tan thadon lo ti ero riat alani lo sipai aircraft achuan lain tramachuan summit alotlin na ta na ate phung chu inka hai a theile theilo ani thu arot ani inka hai hi rang taka mu ka duwa voini hi ani donem ti po ka rebik lo ma se voini hi ani lo chuan kalom lovang ati ani chuti rual chuan Trama hian beisei ati hniam hle ni in alang chu ka hril theilo cheu ka rebik lo engma hi ti danglam theilo a om hleinem ati ani Traman meeting ma ni engemozat chunga meeting tur chungchang asoidana thuchiang takin hriat a om theilowa Putinan indona ti top atum lo chuan Russia in ara chuan tak asengang tia avau ma khan Trama hian kartir lam khan sumit hi fill out meeting mai ani tur thu arot ani Donald Trump Putina athlem lung oi theini chuan Ukraine chungchang a fel thei anga Europe ven himna Russia economy le geopolitical alliance te chutiang bok chuan a hlotling don ani Donald Trump na in thian thatak ni lem lo Zelensky hi in biakna akal zel angin a hlau thong hle in arin om achan chu meeting harsa le boy thak tak ani ti in Zelensky chuan Alaska summit nei ma in Friday zing khan exa aziak reng ani apoimo berchu he soidun na hian remnadik takle ram pathum format Ukraine United States le Russia hruai tu te inkara in biakna thopui fun tak akeu hong ngei tur ani
in do na ti top ahun to a Russian hian atul anga ma alak angai ani America hi kan ringtlat ani atibok ani Ukraine le atan rolpui European ram ta chuan in biagrem thiam lutuk Putinan Ukraine territory a alu mek chu lua chun zomri tura aphut ani chuan US President Amin Mayang ti ahlau le a Russia sipaiten Ukraine anbei kha in biagrem na awanga ti top ani huna chumi rul let nan chuan Ukraine in NATO member ni atum na po ti top sakturin taman arel pui theitlat ani sipai aircraft Air Force 1 mangin Alaska lam apan lain tamachuan thuthar the dar tu tenena meeting atang hian thil engemo alo chuak don ani atia Russia in Ukraine abai mek chungchang zo na changin president chuan Putin a hian chu in biak na chak na pe thei tua angaya ma se Ukraine abai na khan ama ahliam ni zokin ka hria ti in Reuters in komena antar lang ani President Trump chuan Ukraine hian aram chungchanga thuthuk na asia mangai ti asoya remna le muanna thuthung po Europe nen soithei ani hu asoibok ma se thubel chian dolle chiang tak ero asoilo Russia palai zinga hian Putina inner circle member tlemte chau antela Foreign Minister Sergei Lavrov Defense Minister Andrew Belousov Finance Minister Anton Silvanov le Russia Investment and Trade palai Kirill Dmitriev baka Ushakov te antel ani US President Assistant chuan thupui berchu Ukraine buaina chinfel ani tur thu mi zong tan achiang tok viau in alang ti in asoya remna le muanna siam tura nazaw zokte baka international le regional issue poimo tak te po atel ti in asoibok Russia chuan US ne na in nai ton na atanga sumle pai lama hlok na omte chu soimoi atumpa don ni in alangani meeting po tluang takin anneya atop an kharta a President Donald Trump le Russia President Putin aten Alaska Anchorage Committee an hian darkar thum don lai a o a ma se Ukraine rama indona ti top dan tur thule indo ti top tum na chungchanga inrem na thutlung an puang tlat lo ani Donald Trump anen staysa media ho ma a thu an soina Putin a chuan inrem na siam ani thu asoya he hian Ukraine rem na kong asial sakang ati ma se Donald Trump a chuan deal a ma chuan inrem siam na a lawang ati thunga President pahni te hian thuchiang tak an soilawa reporter te hnen atangin zo na po an lalawani ole khati zong kha ram pahni USA le Russia hruai tu te anin biak na sumit an nei na chungchanga karonda thei chu alo ni le ta a he anin biak na hian enge ma ason do nem remna le muanna thlen do nem ti hi kan thlir do na ni mi then khat chuan remna le muanna a thlen lawang an tia then khat chuan a enge motal chu a om turani tepo an ti ni chuti rual chuan Donald Trump hian Putin an hena hian mi sang sari chuangin nunna an chan to a chowang chuan he indo na hi ti top ahun to ani ti in asoi nge a tin kan meeting na hian enge motak chu thlen tura ingayang meeting kan nei le tura ngai la telephone te pon kanin bekwalanga ta chuan in lo thlir zel don nia tia chulaya chuan Putin na hian ni e next meeting a chuan Moscow kan nei to don nia atia Donald Trump hian fiam thu an tho zui nga la chutiang chuan hen meeting hi khar anitani media lamatang hian thei topin question zona siam antuma nima sela media lam kha channa engma an pelo teng chuan an hun hi an mangzo ani ka YouTube channel min lo subscribe tu te in zawai chunga lom thu ka soya tin
ka video min lo thlir sak thin tu te po in zawai chunga lom thu ka soibok ani kan khovel hi a cheto ema kan hriat angin ramsang sanga lirnging awangte tuilian awangte thlipui awangte indo na awangte po in chiat na nasatak kan khovela hian a thleng to ani tin kholum lutuk awangte po in mitam takin nun na an chana khovot lutuk awangin nun po an chan bokani chutiang chuan kan omna kan khovel hi a cheto maya in nga na tlak a om to lo heng khovel thila hian in ngat lova in nga na tlak dik tak lali so krista a in ngat vek turin ka channel thlir tu te kangen chewa in nga na tlak lova kanin nga chuan kanin le lote kan lir theite engkim mai hi minute khat second khata che thei ania amai ro chu lali suwa in nga na tlak kan nei chuan a che thei don lovani chatuana nunna kan nei theina turin lali suwa ilo bel tlat don nia bel tlak pathian i belang uti hi ka channel le ka video alo thlir tu te in zawa in kan ngen chewni lalpan malsom vek chewro se next video kanin hule don nia tuna tan chuan bye bye vek wele bye bye